morning. I supposed that you are a little bit tired at the end of the day, possible a little bit hungry, maybe. Okay, and okay, so let's go to try to make a good class. Okay? Ajde pokušamo napraviti dobro predavanje. 2 weeks ago, I was at home. Pre 2 nedelje bio sam u kući. And I received a mail from the Serbian Association talking about the topics for the clinic. I dobio sam e-mail od Udruženja košarkaških trenera Srbije o temama o kojima bi trebalo da govorimo na ovom seminaru. Okay, one of the topics is this: modern offensive concepts. I jedna od tema je bila modern koncept igre u napadu. And I said, oh, it's an amazing topic, but I don't have too much idea about this. I rekao sam fantastična tema, ali nema previše ideja o tome. I didn't think too much about this in the past. Nisam puno razmišljao o tome u prošlosti. And I need some days to think about. I trebalo mi nekoliko dana da razmislim o svemu tome. And then I want to give you some ideas for to think about. I daću vam neke ideje o kojima vi sami možete da razmišljate. To think about it, because possible you are agreeing with some ideas that I think basketball is going, and possible you are not agreeing with others. A možda ćete se složiti sa nekim idejama koje imam o pravcu u kome košarka sada ide, a sa nekim stvarima se možda nećete složiti sa mnom. I have some ideas. First of all, sad imam neke ideje. Prvo, game is faster. Igra je brža. Basketball is going faster, okay, the last seasons. U posljednjim sezonama košarka je postala brža. I don't know if you are agreeing when you think in your competition. Ne znam da li se slažete s tim, naravno to zavisi od takmičenja u kome ste vi, u kome su vaše ekipe. But thinking in the Spanish competition and European competition, Euroleague, I think that the game is faster. Ali posmatrajući špansko prvenstvo i Euroligu, mislim da je igra brža. Why? My opinion, because now teams makes more three-point shots. Zašto? Moje mišljenje je da sad ekipe postižu više šuteva za 3 poena. At the first opportunity they have the opportunity to do. I to iz prve situacije, iz prve mogućnosti kada to mogu da učine. Could be after fast break situation, after one pass, if it's a good opportunity for shot. A lot of teams are ready to make a 3 points. Mnogi timovi su spremni da daju 3 poena, čak i iz tranzicije, čak i nakon prvog dodavanja. I sve tako da. In the same way, other thing that I believe is that teams are playing more early game options. Isto tako smatram da ekipe igraju iz ranih napada. Imaju puno opcija za realizaciju napada. Early game is not fast break situations. Rani napad nije situacija kontranapada. Is to attack, to make a shot when the defense is defending the area, but not at the 100% position because they are going back. To su situacije kada se igra protiv odbrane, ali koja nije 100% postavljena. Znači koja se iz tranzicije tek vratila i nije 100% postavljena u svoju odbranu poziciju. And 2 things about new rules that I think help to play it in this way. I 2 stvari koje su pomogle, se tiču pravila koje su pomogle da se igra na ovaj način. First of all, now it's hard for the teams in defense to make tactical fouls to stop fast breaks. Isto tako, ono što prva stvar je to što je timove sprečilo sudijske odluke, odnosno sprečena je mogućnost pravljenja taktičkog faula, da ekipe sprečavaju kontranapada. Because you know that the new criteria for FIBA is that these fouls could be Jon Sportman foul. Zato što znate to što je nekad bio taktički faul, sada se sudi kao nesportska lična greška. And other new rule is the zero step that I think is very good for offense situations and helps to the player not to be worried for the violation and play a little bit faster. I think there are 2 very good rules. Drugo pravilo je takozvani korak koji se dozvoljava i koji dozvolja, mislim da je to ubrzalo dosta igru i da su to neka 2 pravila koja su nove i koja su omogućila ubrzanje same igre. And at
the same, I think coaches change our mentality. Isto tako smatram da su treneri promenili svoj mentalitet. I'm not talking about you, I'm talking especially about me, but I think other coaches think in the same way. Ne pričam o vama, govorim o sebi, mislim da je većina drugih trenera da razmišljaju na isti način kao ja. I think coaches change our perception that what is a good shot or bad shot. Mislim da su treneri promenili svoju percepciju u pogledu toga šta je dobar, a šta je loš šut. Why? Because sometimes ago, to make a fast 3 points, we coaches considered that was a bad shot. Zato što, evo, primjer je taj da nekada u prošlosti se smatralo da ako se postigne šut za 3 poena iz nekakve tranzicije ili nekog brzog napada, da je to generalno bio loš šut koji se uzima. I don't believe that now coaches think the same. Nisam siguran da danas, znači, treneri razmišljaju na isti način po tom pitanju. I imagined a conversation between a mathematics teacher with a coach. Zamislio sam razgovor kakav bi bio između učitelja matematike, nastavnika matematike i trenera. This is in my imagination. To je samo, kaže, to samo sam zamislio, to znači samo moje mašte. I don't know if it really happened in the past. Okay? Ne znam da li se stvarno desilo u prošlosti. And the mathematics teacher explained to the coach that it's the same to make 6 baskets from 2 points from 10. It's the same that to make 4 3-points made from 10. It's the same. Znači, 12 points. Znači, 12 poena. Znači, u svakom slučaju, matematičar je objasnio treneru da je isto kada se postigne 6 dvojki iz 10 pokušaja kao i 4 trojke. Znači, 4 šuta za 3 poena. Radi se o istoj brojci od 12 poena. And I think that's helped this coach, this imaginary coach, to think, okay, miss some 3 points is not bad. Znači, ne mislim da je to možda pomoglo imaginarnom treneru da razmišlja u tom pravcu, da kaže, pa promašiti neku trojku i nije tako strašno. Why is not bad? Zašto to nije strašno? Basically for 2 reasons. Iz 2 razloga. Prvo, you have 2 new opportunities if you make 4 from 10 in 3 points, 2 new opportunities to go for the offensive rebound. Isto da, kad šutirate 4 od 10 za 3 poena, imate još 2, znači, nove mogućnosti da idete za skok u slučaju promašaja tog šuta za 3 poena. And second situation, you open the court. You create with 3 points a better space and you make more difficult to collapse for the defense. Isto and that is tako, great. i ono što je možda još bitnije je da sa šutima za 3 poena otvarate teren, znači širite odbranu i otvarate prostor na terenu za igru. Znači, in this philosophy, I have to remember you that the importance of the extra pass. U ovoj filozofiji ovako moram da vas podsjetim na to koliko je bitan ekstra pas. Something that we have to transmit to the players. I to je nešto što moramo da prenesemo na igrače. Okay? The philosophy of the extra pass is to change a good shot for a better shot. Filozofija ekstra pasa je da dobar šut zamenimo još boljim šutom. It's a great philosophy because if not, players always think that make a 3-point is a good shot. Zato što igrači uvijek misle, ako se postigne šut za 3 poena, to je dobar šut bio. Could be a good shot. Možda jeste, ali playing together, if you play with one more pass, possible could be a better shot. Ali ako igrate sa još jednim dodatnim pasom, možda ćete doći do još boljeg šuta. Then, if you are agree with this introduction, ako se slažete sa ovim uvodom, reći ću vam. What we have to look for our offense? Šta treba da gledamo u našem napadu? Okay. 6 from 10 in 2-point shots, 60%. 6 od 10 za 2 poena, znači to je 60%, tako, to je dobar procenat. That's a good average, not? Okay. 6 from 10 in 2-point shots means to score very close to the basket. 6 od 10 šuteva, znači za 2 poena, znači da smo postizali poene vjerojatno blizu koša, znači polaganjem. Shots in the paint. Poeni, znači šutevi iz reketa. Not pull-ups. Znači ne iz naskoka. Not 2-point shots that are a
little bit farther from the basket. Okay? Ne šutevi za 2 poena koji su malo dalje od koša. First goal. Okay? Prvi cilj. And second, Drugo, freedom for make spot ups. sloboda da se uzime šutevi. All the shots that you can receive with your foot, without move, okay? After someone penetrate and pass, after go to the low post and play inside, outside. Znači svi šutevi koji se dešavaju nakon prodora i dodavanje iz prodora, isto tako sa post-upa, vraćani šutevi sa 2 noge s dobrim balansom, otvoreni šutevi su dobre šanse. Dobri šutevi. Does not mean depending the quality of the players, because some players they don't have 40% at the spot ups. Naravno, to zavisi i od igrača, znači neki igrači nemaju 40% šuta iz tih spot-up situacija. Then for these players it's not a good shot if they don't have the quality to make a spot ups without defense at 40%. Znači, to znači da ti igrači nisu dovoljno dobri ako nemaju sposobnost da u spot-up situacijama bez obrane postignu da imaju preko manje, da imaju 40% uspešnosti. They need to improve because at the high level, at the top level, all the players need to be at 40% spot ups average without defense, or the other option, be great players in other part of the game. Okay? Defense, rebound, activity, okay? That will be, but it's a limitation for the player. Limitacija, znači ograničenje za igrače da bi bili na vrhunskom nivou je da imaju tih minimum 40% uspešnosti šuteva sa spot-up pozicija ili daje kao opciju da budu izuzetni u nekim drugim kvalitetima, znači u skoku, u zagrađivanju i nekim drugim stvarima, nekim drugim košarkaškim elementima. And the second exception is players that for them are natural to make pull-ups. Could happen. Ili postoji isto opcija da za neke igrače da im je prirodna stvar da jednostavno šutiraju iz driblinga. For example, in my team in Baskonia I have Toko Sengelia, top player. U svom timu u Baskoniji imam Tornikija Šengeliju, igrača. And he is a good player for pull-ups. I dobar je igrač za šut iz driblinga. And we have to permit that he make this shot because for him it's a good feeling to make these shots. Moramo mu dozvoliti takve šutove zbog toga što to je njegovom osjećaju. Po njegovom osjećaju je to najbolji šut. But in the last month I tell him you need to improve your spot ups. Ali sam mu rekao poslednjih mjesec dana, sam mu rekao da moraš da poboljšaš svoj spot up šut. To be a better player. Kako bi postao još bolji igrač. Let's go to see next season if he is able to improve this. Ajde, vidjet ćemo sljedeće godine da li je uspio to da poboljša. Then, first of all, I'm going to show you some, I don't know if the word is real, some dynamic to practice this spot out situation, and after I'm going to show you some clear situations about early game. Okay? Pokazat ću vam prvo kasnije ću pokazati neke stvari koje se tiču ranog napada, ali prvo ću pokazati nešto što možda ne može da se nazove vežbom, ali se radi o nekakvoj dinamici koja će vam pokazati kako da vežbate te spot-up šuteve o kojima je trener govorio. Okay. We can start with 2 players, with 3, and could be with 4. Okay? Možemo da počnemo sa 2, 3 ili 4 igrača. The advantage that we start with 2 players is that the space is easier for the players to understand what we want about. With 3 it's a little bit more difficult, with 4 it's Sa dva igrača je možda najlakše objasniti i najlakše igračima da shvate ovaj prostor na terenu. To se sve dešava sa 3 ili 4 je malo komplikovanije. It's only an example. Okay? Ovo je samo primjer. You create a good space with him. Okay? Ti si ovdje, znači praviš spacing u odnosu na ovog igrača. A little bit more. Okay? Forget now the other 2 players. Znači, forget the difference. Zaboravite sad odbranu i preostala 2 igrača. I want that you penetrate. Želim da ti probiješ, napraviš prodor. Okay?
imagine that you have to beat this player and go for the 60% percentage shots. Znači, zamisli da moraš da pobediš ovog igrača i ideš na šut sa 60% uspešnosti. And you have to move in the right position when this happens. You have to think in the reaction of the defense. If you are in this position, drugi igrač mora da se pomera u odnosu na to da razmišlja kako bi se možeš da igraš pomoći, što znači da ćeš ti morati da odeš u korner, da poboljšaš svoju poziciju. And if I am defending you, ako ja branim tebe kad on prodire, moguće je da ja dođem ovdje zbog pomoći, a ti ćeš se popeti na ovu poziciju gore. Svi u principu znaju ovaj koncept koji je jako bitan, ali svi ga znaju. Pravilo je, znači ti praviš prodor i prolaziš prodor u reket, ali ako vidiš da ne možeš da napraviš prodor, dodaš opet. Imaš opet. Imate dva šuta. Ili možete vi sami da igrači ovdje da napravite prodor. Ja sam sad u napadu. Napravi prodor i dodaj mi loptu. Mogu da napravim ovaj šut. Znači mogu da igramo da li 1-1. Ako sam odlučio da napravim prodor odavde, mora doći u reket. Ti se pomeraš malo, opet ti isto koristiš korner. Vidite? Pravilo je, ne zaustavljajte se. Uvek uđite u reket i uvek razmišljajte o poziciji odbrane. Pozicionalne odbrane. Brani njega. Zamislite, radiš veoma sporo. Ako ja pravim prodor, ti pomažeš, mogu da napravim ovo dodavanje. Ovaj pas nije dozvoljen zbog toga što je odbrana ovdje. Moram da uradim isto. Dodavanje mora da bude sa spoljnog ruku. U pravom trenutku pravi tajmet i sa pravim prostorom, pravim mjestom prostorom. Ajmo da probamo ovo. Znači minimum igrati sa 3 dodavanja. Znači minimum 3 dodavanja morate da iskoristite. Da bi uradili ovo, za trenere je veoma bitna metodologija. Metodologija. Veoma je važno. Morate budete strpljivi i idete korak po korak. Moj savjet za njih je znači na početku savjetujem da ne radite ovo sa 100% brzine. Sporije igrajte, sporije radite. To je prvi korak. Drugi korak je da rade malo brže kad se ovladaju u poziciji koje treba da pokriju. Treći korak je da se igra znači u pravim uslovima igre. Znači sa 100% sa odbranom. Ali ako ste na prvom nivou, nemojte da žurite da biste došli do sljedećeg, budite strpljivi. Ne brinite o brzini. Budite koncentrisani na pravilnu tehniku i na pravi način popunjavate prostor. Penetrate, go to the paint, space, go to the paint, keep playing. Okay, that's not a spot up. To nije bio spot up šut. That is pull up. To je šut iz driblinga. Spot up, okay? Other thing, I think when you were in the middle, okay, you penetrate without convince, okay? You make... Nisi ubedljiv bio priliku, napravio si ovo kad si pravio prodor, ne. Don't force the help to... Takav način napada neće isprovocirati odbranu da bude aktivna. Znači kreni kao da ćeš ideš na ulaz. Znači ako mislite, znači radište na taj način da morate da pobedite svog odbranbenog igrača.
Ako je neka pomoć stigla, onda dodaješ loptu naprijed. Let's go. Ajmo. Be aggressive. Agresivan budi. Good. You pass the ball. Ti dodaj loptu samo. Possible. You don't have to wait for the perfect movement from your teammates. Znači moraš... And my opinion, if he is in this position, ako se nalazi na ovoj you poziciji, penetrate to the left, a ti napraviš prodor na levo, he is moving in the right position. on se... Who has to go to the corner is this side. Znači igrač... For the reason I tell you before. Depending of the quality of your players, od kvaliteta vaših igrača, 2-0. morat ćete početi sa 2-0. Hey, go outside. I sad počinjemo sa 3-0. 2-0. Idemo 2-0. Znači 2-0 ćemo. If I play 1-on-1, I go to the paint. If I penetrate to my teammate, ako napravim dribling ka svom igraču, on ide u ugao. Corner and shot. Okay? If ali, ako kao sustiram, ako pravi prodor u drugu stranu, on se diže gore. It's easier for you because only you have... Lakše je za tebe, pošto imaš samo jednog saigrača. U momentu kad ovaj igrač uđe unutra, imaš drugi još opcije dodavanja lopte. Malo više samo. Ajmo. 3 passes, you can pass. 3 dodavanja, možeš da dođeš bilo kome. Go to the paint, good. Corner, keep playing, go to the paint. Nastavi igraš. Venga, good, that's okay. Okay. Step by step, they have to... Korak po korak moraju da se povećaju. Change position, 3 more. Promenite poziciju, idemo 3 nova igrača. 3 more. Još 3 igrača nova, ajmo. 3 more. Outside, 3 more players. Još 3 nova igrača, ajmo. Vamos, venga. Hey, now you can start different ways. Sada možete da počnete na drugačiji način, na primjer. I can stay here. Mogu da stojim ovde. Start to dribble. Umesto da driblam, dodam loptu i pravim spacing. Sad ti probijaš ovde. I have the spot up. Imam spot up šut, ali ako dodam brzo loptu, this is extra pass. To je ekstra pas. I say a good shot for a better shot. Menjam dobar šut i još boljim šutom. Veoma, veoma bitan koncept. Vamos. Venga, pass the ball, move a little bit. Venga. Venga, sigue. Okay, not good pass, good. Keep playing. Okay, good shot. But he can start passing another time. Okay? Yeah. It's very important. Veoma je važno. We are working with our players. Kada radimo sa svojim igračima. Correct the good technique. Da ispravljamo i da ih trebamo da rade to, da imaju dobru tehniku. For this reason I tell you before that you don't have to play at your 100% speed. Rekao sam ti na početku da ne moraš da igraš sa 100% snage. Be focused on the technique. Ali budi fokusiran na tehniku. Penetrate here. Kada praviš prodor ovde, don't make this pass. Nemoj da te napraviš ovo dodavanje. See? How? Kako? Do it. Penetrate. No, this pass doesn't exist. To dodavanje ne postoji. This pass with 2 hands pas sa 2 ruke doesn't exist. To ne postoji. Okay? Yeah, exactly. Okay, imagine that this defender... Zamisli da je ovaj normalni igrač ovde. Defense him. Penetrate. Okay. Now, okay. That is the right technique. To je prava tehnika. Okay. See, and we have to correct I moramo da ispravimo ove situacije. Let's go. Make different things. Ajmo, napravite različite stvari. Take the pain and pass the ball. Znači uđite u reket i dodajte loptu. Sigue. Keep playing. Penetrate. Prodor. Move. Sigue. Keep playing. Don't shot. Sigue. Move. Okay. Now to show. Sada, da bi se pokazali, without defense, with the shot that you make, you are completely alone. Okay? Bez svaki šut koji ste napravili, ste potpuno sami bili. Make more passes. Ajmo sad napravimo više pasova, fokusirajte se na tehniku i poštujte prostor. Znači, poštujte prostor. Sometimes finish with a layup. You don't have to finish all the time. I neki put slobodno završite prodorom i završavanje na koš. Ne morate svaki put da završite sa šutem otvorenim. Spot up šut. Ugao. Step the paint. Good. It's okay. Rebound. Okay. That's the idea. To je ideja. I tell you at the beginning Rekao sam na početku that
If you made 4 from 10 in 3 points, 40%. Ako ubacite 40% 4 od 10 za 3 poena, to je veoma dobro. You have more opportunity to go to the offensive rebound. I imate više mogućnosti da idete na ofenzivni skok. We have to work here. Moramo da radimo na tome. Šta to znači? Imagine this situation. Zamislite ovu situaciju. You have to pass the ball 2, 3, 4 times. Treba da odamo loptu 2, 3, 4 i na kraju napravimo ovo. The ball go here. Lopta ode ovde. And he makes a spot up 3 points. I on ima spot up šut za 3 poena. How is my obligation? Šta je moja obaveza? After pass the ball. Nakon dodavanja lopte. Okay. Or give me good, great. That's perfect. Will be a good coach. Okay. Often rebound, defensive balance. Ili da se vrati u svostavi defensivna ravnoteža. I want that you make the same. You make the same drill, penetrate, step the paint, pass the ball with a good technique. Napravite isto ovu vežu. If you finish with a layup, ako završite prodorom, if he finishes with a layup, what is your mentality? What you can do? If your teammate make a layup. Ako je tvoj saigrač napravio polaganje, upravo to. Not the same. Nije isto. We finish with a layup. Ako završimo polaganje, don't go to the offensive rebound. Ne idemo u only ofenzivni skok. defensive balance. Vraćamo se da uspostavimo defensivnu obranu i ravnotežu. If it's a 3-point, it's different. Ali ako uzimamo šut za 3 poena, imate više vremena, može da bude dugačak skok u napad. If he make the shot, I u ovom slučaju ako on da offensive rebound, and finish or defensive balance. Ili defensivna ravnoteža i idemo na ofenzivni skok. Vamos. Venga, pass the ball. Venga, penetrate, go to the paint. Good pass. Go. Sigue. Go to the paint. Uđi u reket. Go. Vamos. Venga, run Istočite. Como minimum to the half court. Minimum do polovine terena. Znači, morate da istočite minimum do polovine terena. With a 3-point shot. Idemo isto sad sa šutom za 3 poena. Hey, wait. Stop. You are going to do all the times the same? Hoćete svaki put raditi isto? Hey, basketball is imagine. Košarka morate maštu da uključite. Only the coach say. Okay? Kao što je trener rekao, možete da odete na drugu stranu. Pass example is 1000 options. Imate 1000 opcija. Go back. Vrati se, markiri se, dodam loptu. Mogu da napravimo utrčavanje, zamenu pozicije. Idemo ovdje iza Now I fake, fintiram šut. I can't read now what the defense is doing because Mogu sam da čitam, I have to sad imagine ne mogu da čitam što, ali mogu da zamislim različite opcije iz ovoga. Go. Sigue, pass the ball. Sigue. Go. Respect the space. 3 points. Poštujete prostor, 3 poena šut, 3 poena. Okay. Let's go to talk about this situation. Ajde da pričamo o ovoj situaciji. What did you do when he make a long shot? Šta si ti uradio kada je napravio ovaj dugačak? Go to the offensive rebound. Išao sam na ofenzivni skok. What did you make when he makes a 3-point? Šta si ti uradio? Išao si na ofenzivni skok. What? You will be coach, not in the future? Možda ćeš biti trener u budućnosti. I know that now you are a player. Znam da si And Josh, that is much better to be a player than a coach. Mnogo je lepše biti, veruj mi, biti igrač nego trener. You make a long shot? Ali kad si napravio šut, What did you make? šta si ti uradio? Ja se zaustavio. I stay. But defensive balance. Ti možeš se vratiš nazad. Ti se postavio defensivno i obrambenu ravnotežu. To je pravilo za svakoga. Pravilo za sve. Idemo još jednom. Penetrate, go, space, corner, go to the paint, go. Venga, sigue. Vamos, no, okay. One more thing about talking about this situation. Još jedna stvar koja treba se kaže u ovoj situaciji. You have to go to the offensive rebound. Treba da idete na ofenzivni skok. Rewind. Vratite se. The most important concept in basketball. Najbitniji koncept u košarci je the timing. Timing. It's the key. To je ključna stvar. And it's very difficult to translate for me the timing. I know the concept, but it's very difficult to translate it. Da prevedem ovo timing u ne previše reči šta znači timing. Basically is u osnovi the things in
the right moment. That's the key of the timing. Uraditi stvar u pravom momentu, to je timing. To znači one of the points that I have to do is going to the offensive rebound. Jedna stvar koju treba uraditi je da I odem can go to the offensive rebound na ofenzivni skok, ali any moment. Ali u I svakom have to trenutku go to the offensive rebound in the right moment. Ali treba da idem na ofenzivni skok u pravom It's trenutku. better go back. Ako ne odem, ako ne krenem u pravom trenutku, bolje da se vratim I am nazad. in this position, you go. Shot. Uzmi šut. Now is the moment to go. Sad je trenutak da se ide na skok. Okay? When the ball is Kada in the hand of my teammate. Kad se lopta nalazi u ruci svog saigrača. For any reason, Ili make this ako iz bilo situation, kog situacije napravi šut. make the shot. Šutni. I go late. Ako sam zakasnio, vraća se nazad. Yeah. If you think that you lost the timing, Ako misliš da si izgubio tajming, bolje je da se vratiš nazad. because if you go late to the offensive Jer rebound, ako zakasniš na you don't ofenzivni have skok, any opportunity to catch the rebound. Nema šanse da uhvatiš loptu. If he misses the shot, you have a problem to defend the play. Vjerojatno ćeš imati problem u odbrani, u vraćanju u odbranu. I hope you believe in this, but if you think about the key for teams and for coaches are the simple things. Ali morate shvatiti da ključna stvar za trenere su ove neke jednostavne stvari. Not the tactic, Ne taktika, not the scouting, not the ne strategy. skautici i strategije. Make the good things, the small things, the basic things in the right direction is that win games. Uradite, onaj ko uradi osnovne stvari na bolji, na pravilniji način je taj koji pobeđuje utakmice. Then, if my general manager tell me now, Moj generalni menadžer bi sad pozvao i rekao, what do you prefer? kaže što bi više voleo? A great offensive rebounder Odlično skakača u napadu, or Ili- a team that doesn't have any good offensive rebounder, Ili tim- but they have the mentality to go in the right moment to the offensive rebound. ili da imate tim ceo koji ima mentalitet da ima dobar tajming, da ide na vreme na ofenzivni skok. Think, what do you think is better? Razmislite šta je bolje. Because one thing is natural for the player, Jedna if stvar je- good offensive rebounder it's okay, it's Dobra natural stvar for kad the je game. nekom igraču pojedinačno prirodno, But a team that has good mentality to improve when he has to go to the offensive rebound, when he has to go to the defensive balance, is a team that he's going to win games. ali tim ceo koji ima dobar mentalitet da prepozna kad treba da se ide na skok u napadu i kada se vrati u odbranu je tim koji će pobediti utakmice. One more thing about this situation, you can do 2-0, 3-0, 4-0. After with defense, I advise you, better at the beginning if the defense is not at 100%. 50%, sometimes the coaches can put the defense, it's okay to go step by step. Znači, At kada se the end, bude... with defense at the 100%, but with passing. And this is a good idea to spend time doing this. Spend time at the beginning of the practice, in individual workouts. It's great. Ovo raditi u ovoj vežbi, ovo što pokazuje trener sad, preporučuje da se radi ili na početku ili na individualnim treninzima ili samo u početku treninga, a treba početi ovako sa 2 na 2, posle preći na 3 na 3, 4 na 4, čak kad se odbrana samo uvede u ovu vežbu, treba da se prvo radi odbrana sa 50%, čak možda i manje, čak u nekim situacijama on preporučuje ako je na početku, kao što je sam rekao kada se radi korak, s obzirom da treba se radi korak po korak, on preporučuje da čak i treneri mogu da budu ti koji bi simulirali odbranu na samom početku kako bi se prešlo u sve ostalo. Good job. Okay, that is the part that I prepare in my head to talk about spot-ups, layups, and not pull-ups. Ovo je način da se pripremimo kada govorimo o spot-up šuterima, a ne šuterima iz driblinga. The second part that I want to talk with you about the thing that is changing in the European basketball is the early offense. Druga stvar koja mislim da je bitna u ovoj promeni i ubrzanju košarke koju sam na početku rekao je rani napad. In NBA, not in Europe, but u NBA-u, ne u Evropi, they have the statistics that what is the success in the 25
24 seconds clock that the teams has. U NBA znači imaju statistiku kolika je uspešnost ekipe u 24 sekunde. The over, okay? The points by possession. Poeni po posebno. They know that. I oni znaju da uključujući not including off-and rebound, including fast break situation, bez skoknog napadu, early game, okay? kontranapad situacije i rani napad. Is at the beginning of the possession, like this, 12 seconds, go a little bit down, znači, 20 seconds, go a little bit down. Kako vreme odmiče, znači kako napad traje duže, to se brojke spuštaju, znači taj procenat opada. I don't know exactly with my team, but I think my team happened the same. Znači, nisam baš potpuno siguran, ali mislim da i moj tim ima istu tendenciju. We have more success not thinking fast break situation that for sure. Znači, ima layups, 1-0. Znači, ne računajući naravno kontranapada, ali mislim da i moj tim ima istu tendenciju da. At the top level, na vrhunskom nivou, very difficult to make a lot of fast break situation with success. Veoma je teško napraviti, imati puno na vrhunskom nivou kontranapad situacija. Okay, then for sure that you are going to make. Ako ste mnogo bolji od svog protivnika, sigurno ćete imati puno laganih poena i polaganja. If you analyze the Final Four, for example, ali ako ste analizirali Final Four, na primjer, how much fast break koliko kontranapada make the four teams su 4 tima napravili na Final Four za taj vikend? Not too much. Ne previše. Not too much. Possible after a turnover. Možda posle izgubenih lopti. They make an easy basket. Postignu neke lagane poene, ali very difficult at the top level that you can see rebound. Veoma je teško na vrhunskom nivou da vidite skok, otvaranje prvog pasa, kontranapad i polaganje. That's not happen. To se neće desiti. Okay. Then teams has to try to make fast break all the time that they can. I timovi bi trebalo da pokušavaju da svaki put igraju kontranapada. Easy basket after rebound, defensive rebound. Ali vidjet ćete da je veoma teško napraviti lagane poene iz kontranapada nakon defanzivnog skoka. Transition or early game. Tranzicija ili rani napad. Two things about it. Dve stvari. There are two kinds of transitions. Postoje dve vrste tranzicije. Two kinds of transitions. Very fast early game. Veoma brz rani napad. Ili slower early game. Ili malo sporiji rani napad. And we have to practice in both ways. I treba da treniramo u oba smera. 5 players, 1, 2, 3, 4, 5. 5 igrača. Give me the ball, please. Okay. Only 2 players, 4 and 2. Četvorka i dvojka. The other 3 go outside. Okay? Okay? Go outside. One moment. Okay. Do this. I want that. Želim sad. Imagine I make a shot. Zamislite da sam dao. The rebound. No, who is 4? Koja je četvorka? And you. Yeah. Only 2 players. Znači, samo 2 igrača. Dvojka i četvorka. On to the rebound. Okay. If you rebound, you make outlet to him and run. Znači, ti ako uhvatiš loptu u odbrani, praviš otvaraš prvi pas. You run, fast break. Ako on uhvati loptu u skok, ti si taj koji trče, samo istrčavaš. Going around 2, you rebound and go to the fast break. Ako ti kao spodnji igrač uhvatiš, driblaš i ne vodiš. How is natural for you? Radite onako što kako vam napravimo. As fast as you can and finish in the way that you want. Idite na ovaj koš što brže možete na prirodan način i završite kako vi sami želite. Okay. That's good. Two things. Dve stvari. I like. Sviđa mi se. One thing that I don't like. Jedna stvar koja mi se ne sviđa. Napravio si loše dodavanje jer si mu dodao iza. Ali, sviđa mi se. Kad si uhvatio skok, uradio si ovo i napravio si ovo. Veoma agresivno. Ako nema puno igrača u ovom, sa unutrašnjom rukom ako napraviš, ovo je dobar način da iskoristiš prednost pre samoj polovine terena. Imagine that the defense is in the other side. Zamisli da je na drugoj strani. Because it's not a fast break situation. If it's a fast break situation, no doubt. Pass the ball and finish. Ako je situacija koja je napad, lako ćeš dodati. Good. Okay.
slow with the first dribble. I išao si malo sporije sa prvim driblingom. Slow with the first dribble. Malo si sporije bio, napravio si dribling ovdje, umjesto da ideš na stranu. Okay. Change side. Promijenite stranu samo, promijenite samo stranu. Ti na jednu, ono drugu. And imagine that you go defense. I run. Ja trčim. That you think Ne želim da mislite da imate veliku prednost. Ti braniš mene. If this defender is in this position, Ako se ovaj odbrani igrač nalazi u ovoj poziciji, I have several options. Imam nekoliko opcija kad dođe do ove pozicije. If he's here, Ako se on nalazi ovdje, it's not smart going like this. Nije pametno da idemo ovako dole. I don't have any advantage. Jer nema nikakvu prednost. Then, could be good idea. Možda bi bila dobra ideja da trčim što je trčao moguće, ako me brani na ovaj način. Idi na stranu, treba na stranu. Ja da dođem ovdje. Sad ti stižeš, zaustaviš se za pola sekunde i igraš 1-1. Kada je pomoć dođe, idemo u situaciju ovdje. Ili dođe sa polovine trenu. Trenu, brani njega. Idi u sredinu. Ili možda završiš sam ili dođeš loptu dole. Ovo je primjer ranog napada. Stigneš sa odbranom koja je postavljena, koja brani reket, ali nije u 100% sa 100% efektivnošću u samoj odbrani. Ideš sa driblingom, zamisli se, ajmo, idemo odbrana, imamo odbranu. Sad zamislite, sad zamislite da imamo malo prednost, ali ne za polaganje. Različito je sad. Sad mogu da idem ovdje. Ako dođem ovdje, nije to moguće da radim. Ako dođem ovdje, to nije dobro mjesto za prijem ovdje. Zapamtite, 60% u šutu za 2 poena. Šta to znači? Da je mnogo bolje? Da ako dođem ovdje i zaustavim se malo ovdje i sada idemo do kraja. Ovo je jedna ideja, da napravite da uradite različite stvari. Dolje ovdje. Ja branim tebe. Ja branim tebe. Tako. Da zaustavite se za trenutak. To pomože dodaču da pronađe prednost. Sigurno da je sljedeća stvar koju možemo da uradimo. On je crveni odbrani. Ti si zaštiti reket. Ja dođem ovdje. Dođem ovdje. Probam da primim loptu u reketu. Da jedan od 60%. Ili da me faulira i da igra s linijom slobodnih bacanja. Ovi koncepti u vezi sa ranim napadom su krucijalna stvar. Daću vam primjer o tranziciji, ne kontranapad, koja je veoma brza. Znači ne kontranapad, nego tranzicija koja je veoma brza. 5 igrača. Stvar je u tome da trčite u tranziciju sa svih 5 igrača. Nekada se dešava u ovakvim situacijama da jedan igrač koji dolazi ovdje igra 1-1, ali to je samo jedan igrač. Ili kao sada, došao sam ovdje, dodao sam loptu, to su 2 igrača samo koji su učestvovali. Moguće je odbraniti 2 igrača
ja lakše zaobram sam. Football is involve more players. Znači, naš cilj je da učestvuje više igrača. What do you think happened when offense make a shot, and you rebound, you are fine? Šta se dešava kada napad da koš i vi skočite? What do you do? Šta ti radiš? Run. Trči. What do you do? Šta ti radiš? Trčiš. What do you do? If an outlet, Ostane se za prvo dodavanje, higher, malo više ako je moguće. What do you do? Šta ti radiš? Trčiš. Are you agree? Se slažete? No. Ovo je normalno, tako. Kada ti došlo, What this man made? šta ovaj igrač ovde pravi? Run, do you think? You want to run or you say, okay. Da li ti hoćeš da trčiš, da kažeš u redu? Ok, uradio sam svoj posao, uhvatio sam loptu, dodao sam prvi pas. I? Let's go, you score. Idemo, ti si uradio svoje... Make a pass the ball. Okay, pass the ball, shot. Uzmi šut. The coach tell me, offer rebound, defensive balance. I am here. Kaže, mene mi je rekao, ofenzivni skok i defensive balance. Ravnotežu pravim, vraća se na stol. That's normal. To je normalno, tako. Then, to try to improve this, Da biste pokušali poboljšati ovo, good way to do this is dobar način je da make a name for this. da nazovete This ovo. transition we are going to call 45. Ovu tranziciju ćemo nazvati recimo 45. Means that it Što doesn't znači? matter who cuts the ball. Nije bitno ko hvata loptu, 4 ili 5. When this happens, you rebound, pass the ball to the wing, pausa. Stop. Stani. Hodom. Još jednom. Doesn't rebound, Ko nije bio na skoku, on trči, ali radimo 45, trčimo 45. You have to run back. It's very difficult that you are in the wing. Ti si na krivu. It's very difficult that you have to run. Morate trčiti, ali moguće je da će ovaj igrač, You go here. ti ste ovdje, bit će veoma popunjen i neće imati nikakvu prednost. You run as fast as you can. Ti trčiš što je brže moguće, ideš da primiš loptu i da napraviš. You can receive. Ako ne možeš da primiš loptu, Short ball. ideš ovdje na kratki pogled, da tražiš loptu ovdje, samo tražiš loptu ovdje. A ti, You 100% after rebound. ti 100% nakon skoro trčiš u odbrani, pokušavaš da pretrčiš svoj igrač u odbrani. Ajmo pravo. If you have to try to make a shot, Ako pokušaš da napraviš less than 5 seconds. u 5 sekundi, Hey, give me the ball. Vale? Hey, ready for the rebound? znači spremiti se za skok, No. idemo. Run. Sigue, pass the ball, sigue. Cut. Utrčavanje, Possible my explanation is very bad. First of all, prvo, I know that you are tired, znam da ste umorni, but this is your 100% speed. je li ovo tvoja 100% brzina? No. Nije, You da. can do faster. Možeš ti brže. Is in the moment ago, U momentu kad imagine that zamislite da you are with me in offense. Someone make a shot neko je napravio and, šut and I go to the offensive i rebound. ja sad idem na ofenzivni skok, ti ideš isto na ofenzivni skok, You catch the rebound. ti si uhvatio loptu u odbrani, uhvatio si loptu, ok? At this moment, U ovom trenutku beat this. možeš da pobediš ovog igrača ovdje. Everything. Zaboravi se, trčiš, To go under the kroz basket sredinu, and to je ispod koša i na kratki korak. you pass the ball. Ti dodaješ loptu And beat me. i pobedi mene. Moraš da ih pobediš, najprej trčiš. This. Run. Trči. Now, hey. No. Ne. Sačekaj. Go under the basket. Ti ideš ispod koša, nije ima prednost. Imamo drugog trenera. To receive here. Imaš drugog trenera, primi loptu ovdje. Okay? Because if you go to this position, Zato što it's busy. Okay? ako previše zauzetom tu Let's go to poziciju, do like this. Okay? Ball. previše igrača. Now, go to the offensive rebound. Idemo na ofenzivni skok, idemo na skok. Rebound, pass the ball, run. Trči. Go. Okay. Watch out. Ovo sad je u redu. He has a very easy. If you imagine this situation, Veoma je lako ako very zamislimo ovu situaciju. going up with the ball in the half court. Playmaker s loptom na polovini terena. Going up here, little bit.
as fast as you can. Što je brže moguće. Go with dribble, Možeš ili s driblingom, ili dodaš loptu ispred. If you pass the ball, it's much better. Ako dodaš loptu, mnogo je bolje, jer će to više škoditi, naškodit će odbrani više. No advantage. Nema prednosti. Zaustavi. Sometimes Nekada će me pobediti. I ovaj će mi pomoć, ko će pomoći. Ovaj igraš pravde. To znači da ti završi svoje utrčavanje, a ti ćeš ovdje se popneš i imaš spot-up šut. I šta ćeš da uradiš ako imaš spot-up? Da ideš na ofenzivni skok ili da držiš nas za glavu. Isto i ti. Ajmo da uradimo. Idemo tamo i nas. Igramo 45 na ove strane. Na prvoj dužini. Mora da se drugi visoki igrač. A drugi put u drugoj dužini završavate sa šuta za 3 poena. Idemo, posle šuta za 3 poena idemo na skok napadom i nazad se vraćamo od određenog keša. Utrči. Ne, šut za 3 poena. Kada trčiš, znači ako neki imaju će brani ispod, ali onda date drugu opciju, stavi korak po korak. Poslednji moj savjet kada pričam o ovim situacijama ili o drugim situacijama koji se tiču odbrane i napada, napravite stvari jednostavnim i bolje. Mejor tener pocas cosas que muchas cosas. Okay, less number of things that Manji broj stvari. When you have the doubt. Kad razmišljate, kad ste u nedoumici. That is very common. You are talking with your assistant or pričate sa svojim asistentom ili ako ste srećni, ako imate sa asistentima, ako imate više od jednog, šta možemo da uradimo? For our team. Za naš tim. Jedan asistent kaže možemo flex opciju da igramo. Ove drugi kaže možda je dobro da igramo flow situacije. Ok, čuli ste sve, ali izaberite jednu. I počnite da igrate samo sa jednom. Ne previše stvari. Bolje sa manje stvari, manje stvari. Mislim da je to najbitnije. Pričam o sebi. Jednu grešku sam pravio tokom svoje karijere jer sam želeo da uradim previše stvari. I u odbrani i u napadu. Sad kako postajem stariji, mislim da je to greška. Mislim da je bolje da uradiš manje stvari, ali da ih uradiš na pravi način, perfektno. Hvala vam puno, odlično poslovnicu. Hvala puno svima. I want to say very sincerely thank you for the Serbian Association. Najiskrenije želim da se zahvalim u udruženju trenera Srbije. Odlična organizacija. Very proud and it's an honor to be with you. Veoma sam ponosan i počastvovan sam da sam bio ovog vikenda ovdje. Puno sreće za mene. I udruženje košarkaških trenera Srbije se zahvaljuje gospodinu Martinezu, a predsjednik udruženja Ivan Jeremić će mu uručiti plaketu za doprinos koji je